I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. I'm right. Ngikubingelele egameni likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufuneke nalithuba lihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso incwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Kilomita yaCDD. Lo mudla timfica ngumsombuluko enyangeni ya June 2025 kanti ke umfundisi Chris usifundisa ngesihloko lesithi emandla ekudlala inzima lebalekile. Amen. Umfundisi uvula ngelivesi lelapha kuJohane 1 verse 41 kuya 42 lelithi yena wathola kuqala umnakabo Simon wathi kuye sesimfolile Mesiya libito lisho ukuthi Kristu wamyisa uJesu. Amen. Umfundisi uthi umsebenzi wekuphumela umbuso waNkulunkulu eDiveni udzinga bantfu labatawubamba lichaza futhi siyabona ukuthi bekunebantfu labanjalo eBhayibhelini ikakhulukati evangelini laJohane. LamaKristu beka ngasibo balandzeli baJesu Kristu labangendi lutho kodwa beka labesekela umsebenzi waJesu. Tento tabo tikhombisa luhlobo lolukhetsekile lomsebenzi. Nazi sibonelo kuJohane 1 verse 40 kuya 42 sifunza nga-Andrea. Lo ngulomunye webafunzi baJohane umbhaphatisi lowashiya konke kude alandzele Jesu. Andrea akazange akufihle lokhu labeka kufunzile. Waqale waphola Simon Petro umnakabo wathi kuye sesimfolile Mesiya wase omisa kuJesu. Amen. Tento ta-Andrea tikhombisa inhlitiyo yalodlala inzima lebalekile ngeliciniso. Umuntu lokuchuba futhi afufukisa umsebenzi waJesu ngakumema labanye ukuthi bahlanganyele naye futhi bende umsebenzi wakhe. Ngelanga lelilandzelako Jesu wabita Philip ukuthi amlandzele. Njenga-Andrea Philip akazange atifihlele yena tindzaba letimnandzi. Philip watfola Nathaniel wathi kuye simfolile loyo labhala ngaye emtsefeni Mose kanye nebaprofeti Jesu waseNazaretha umza waJosefa. Johane 1 verse 45. Amen. Nathaniel ngabada ekuqaleni wabuta wathi kungase kuvele yini lokuhle eNazaretha. Impendulo yaPhilip beyilula kepha inemandla wathi kuNathaniel ngoda utowubona. Johane 1 verse 45 kuya 46. Lawa ngemandla ekudlala inzima lemcoka. Andrea kanye naPhilip abazange bamlandzele Jesu kuphela kodwa baphenze baletha nalabanye kuJesu. Bahlanganisa emaJuda kanye nalabanye bantfu lebebakholwa uNkulunkulu kude basekele Mesiya. Kanjalo nasifufukisa sibamba umbuso waNkulunkulu lamuhla sithi ngalibufo lelikhulu lebantfu baNkulunkulu labatinikele labanenshisekelo futhi labangapheli ekutinikeleni kwabo evangelini. Amen. Sitawuphetsa kushumayela livangeli ngalokuphelele ngeminyaka wa 2025. Yiba ngulodlala inzima lenkulu kulomsebenzi. Kutsata labanye ukuthi bahlanganyele nathi ekufezeni lo msebenzi wemiyalo lomkhulu. Amen. Uthi umfundisi kubalekile ukuthi sati ukuthi kude kube nelishintsho kulelive sithi ngalibufo lemaKristu libumbane ngamunye enda inzima yakhe ekufufukiseni umbuso waNkulunkulu ikakhulukati njengoba kubuya kwenkosi sekusonzele. Amen. Kuchula nesifundvo ufundza Johane 1 verse 40 kuya 42, Johane 4 verse 28 kuya 30 na 2 Timothy 2 verse 2. Amen. Kulesikhathi nalonda kucela sisho nawo umthandazo udawusho emva wami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga ngekungenda ngidlale inzima lebalekile ekufufukiseni umbuso wakho. Ngami bantfu labanyenti bangeniswa embusweni. Futhi bangeniswa ebufeni lakho lelikhulu. Bagcwalisa injongo yakho yaphezulu futhi bagucula timphilo kuyo yonke indzawo. Ngihamba ngehlakanipha nangemandla amoya. Ngichubekane kusakata umthelela wembuso.
ngegama likaJesu Kristu. Amen.